bab 46 dambugal cappanna e jeega ɓangal ka Riyadu Salihin no yewten fadlul hubbi ɓural yiɗugol fillahi fi Allah wal hassi alayhi e yamirgol yimɓe ɓen yiɗugol fi Allah wa ilami rajuli e andingol gorko man yuhibbuhu on mo yiɗi annahu no kanko yuhibbuhu himo yiɗimo wa maada yaqulu lahu e ko honɗum on yiɗaɗo jaaboto yiɗuɗomo on ida alamahu si on andinimo wonde himo yiɗimo. qala lahu taala ino ɗo Allah daali muhammadu rasulullah walladina ma'ahu ashidda ala al-kuffari ruhama'u bainahum ila akhiri sura bimana suratul fatih. wa qala taala walladina ɓen tabawwa'u dara wernuɓe muhajirina ɓen ka galle mum wal imana tawi imano min qablihim hino additiɓe bimana iman on no additi hajiriyankoɓen argol madina yuhibbuna hiɓe yiɗi man hajara ilayhim kala ferɗo ari e maɓɓe. hadisa temeɗɗe tati e capanɗe jeetati. wa an anas jettama an anas radiallahu anhu ani nabi ko ƴetta nabajo allah sallah sallam qala ɓe maaki salasum piiji tati man kunna fihi kala mo ɗi laati e nder mum kala mo ɗi woni e mum wajada bihinna haray o heɓay sabu ɗiɗo halawatal iman welanduru dakanne iman on an yakuna allah nde laatoto allah wa rasulu ene laaɗo makko ahabba ilayhi no ɓura yiɗede ka makko mimma siwa huma ditana ɓeeɗo ɗiɗo go'o wan yuhibbal mar'a e nde yiɗirta neɗɗo la yuhibbuhu tawa o yiɗiralmo illa lillahi sona fi allah ɗiɗi wan yakra e nde o añata an yauda nde o yiltitoto fil kufri e keferankaku ngun e bidi on e shirku ngun mbaɗa an ɗoga hullahu ɓaawo allah dandimo suutimo minhu immorde muɗum kala mo ɗiɗo tati woni e mum haray o naɓay weli weli iman on kama yakrahu wano añiri an yuɓɓutafa finnari nde o ferete ka nder yiite muttafaqun alayhi. wa nabi hurairata radiallahu anhu ani nabi ko ƴetta nabaji allah sallallahu alayhi wa sallam kala ne laaɗo maki sabu atun jeeɗiɗo yuzilluhumullahu allah ɗowdino yaaɓe fi zillihi ka nder ɗowdi makko yawma la zilla ñande tata ɗowdi ala leggal ala terasi hum ala caali hum ala ka sore illa zilluhu sona ka ɗowdi makko ɗum woni ka leydanki makko kanko allah. kamɓe jeeɗiɗo ɓe contede mi torki allah ɗo e kamɓe jeeɗiɗo eɓe gayne contede yo taw hara en hawrama e muɗum nder ton ma yo allah waɗen eɓe kamɓe jeeɗiɗo fo amin. imamu no adilu imamu nunɗuɗo awa watten yiɗi dow enen guine e moƴƴa yo allah tawnu en ɗon kadi on faamigoy kon faala wonde kon. wa shabun e suka nasha'a mawnuɗo fi ibadatillahi e nder dewal allah azza wa jalla ta kanko o tuubali o acciti cigarette o tuubali o acciti beere o tuubali o acciti zina ko o waɗali woni bimana kanko ko o mawnu ɗiɗo fof o andaɗi o waɗali o meeɗali ukkade e majji wona yiyede ko tuubi o laɓɓini a ɗon kadi feƴƴen. wa rajulun e gorko galbuta ɓernde makko nde mo allah gon hino yowiti tum bil masajidi ka juulirɗe haqqille makko ɗen kaka juulirde tu woni fi bayana on fi darsu on fi julde nden haqqille makko ko toon tu woni he aɗon kadi feƴƴen he a walla lutti nayi nani ko jeɗɗi wiya tati feƴƴi watta yiili de allah yen tawi ɗi nayi on ɗi yeddetiɗe ɗo o andi min naali en tawa kay ɗi tatiji feƴƴuɗi ɗa mi wiyal ɗum de kono aha wa rajulani e worɓe ɗiɗo ko wiyete gorko taw mi ɓanginani nawasi ko gorko tum fanda de onon bandiraɓe an sikkon on tawa kono ka islam sino yewtede innete tun gorko aray hande kadi gorko debbo naatiɗo on faami ka ko ɓay ko worɓe ɓen ɓuuri jogade puissance e junngo mo warti ko inɗe amen ɗen jantete ka nder issaji mi laaɗomaki wa rajulani e worɓe ɗiɗo tahabba ɓe yiɗinira fillahi fi allah ijtamaa alayhi ɓe hawtodira e fi allah kadi ɓe wuura e ɗum wata farraga ala ɓe serta e fi allah naati ɓay oɗano opporde oɗan ma ɓa oɗano neldude oɗa ma ɓa oɗano mari jawdi ma fi kulol ɓay oɗano laami ko ɗum o yiɗimo na huuleta ko fi allah ha ɗo miɗo ɓuri tanƴinade hiɗen tawa sabu miɗo mari amiɓe miɗo mari jatigiɓe e nder lagine ɗo extérieur lagine noddayɓe lan téléphone e addanayɓe lan email ko yaata capanɗe inna abdoullahi kala miɗo yiɗuma sabi allah hiɗon weliralan sabi dina kan no woodi buyi noddayɓe lan wowlanalan ɗum awa ɓen noddayɓe wowla ɗum wono min kadi mi woni noddirde buyi mi wowlana ɗum wono buyi e mon kadi woni noddirde wowlana ɗum woɓɓe goo a konko wonɗen wolde ka kundule ɗon eto ɗen hara ɗum no ka ɓernde
si tawi ko gonga ɗum no ka ɓernde haray kun jowaɓum ɗo haray kun ɗo en tawama e makkum haray ɗon on marsi min naaligoye ɓawato Omar Sali feƴƴen wa rajulun e gorko da'atuhu noddamo gorko selluɗo gorko kelluɗo noddamo imra'atun sonnajo zatu mansibin sonnajo jomiraɗo dambe wa jamalin e ngari sonnajo yeɗɗuɗo dariɗo labaɗo jiwo o noddama a gorko selluɗo a ñawraka fiyon waɗu du baldi ta ko kanko kadi weeɓitinma o landakima ya ittu fus a hula kadi goto no tawdi on ɗon a hula kadi yo goto andu fa qala o gorko wiya inni akhafullah min miɗo huli Allah Allahu akbar iw yeeso am mi waɗata ɗum o gorko ɗo kadi jeyete e ɓe wona ɓe ka leydanki Allah ñande tawi ɗowdi ala sona ɗowdi makko nde he awa yo Allah ɓeydi moƴƴinande ɗo he en fof iɗen tawa ɗo raɓɓi ɗi ka ɓutti ka fino feƴƴire en fof enen worɓe en fof jamanu men iɗen tawa ɗo ɓay noon miɗo anndi wonɗo noddude jiwo yeena jiwo fiyo jiwo ɓattomo fiyoɓe bonudu tawsi o ɗo jiwo noddaymo o wi'a o yaabanelan ɗum ka wonɗollan jentade ka nder juulirde ɗon maka avion ɗon maka danki mon ɗon maka ngesa mon maka bureau mon maka boutique mon maka ley mangoy ɗon maka dingira mon ɗon ɓaymi ɗo anndi ɗo jentede ɗiɗo fof maka nder bateau ɗon maka hoore laawol ɗon jabanelan ɗum est ce que wonɗo yeenude jiwo okkora jiwo multa sonnajo fiyo o sonnajo aru bonida e makko est ce que oɗo sonnajo nodday mo weeɓitanomo ta kadi sonnajo on ko labaɗo dariɗo yeɗɗuɗo inna aru waɗen bone aru waɗen zina o gorko wiya o emi waɗata mi landike on jabanelan jababu ye on noddaylan ka numéro téléphone ji 631 60 53 09 même numéro orange on waɗay 628 même numéro Selcom waɗay 600 ko ɗum woni 57 même numéro sotel gi email on kadi mo jantiɗe on haray miɗo humpa miɗo hawjiri jababuye mon on mubasharatan bon en feƴƴi ko ɗum woni jeego bon lutti goto wa an yuhibba al mar'a mi majji seeɗa yaate mi ɗaɓɓita ko honto wonɗen tayib mi bon wa rajulun e gorko tasaddaqa bi sadaqatin o itta sadaka fa akhfaha o suuɗa sadaka on o jonnamo o jonni on sans publicité sans hollugol yimɓe sans andingol yimɓe hatta la ta'lama shimalu hakke ko suuɗi sadaka on ha tawa jungo makko nano ngon andali c'est-à-dire wontirɓe ka jungo makko nano andali ma tunfiku yaminuhu ko jungo ñaamo makko ngon okkitiri c'est-à-dire ko wonɓe ka jungo makko ñaamo ɓe o okkitiri ɓen ta wontirɓe ka nano makko andali hakke ko suuɗi sadaka on oɗo ko ɗo woni jeegaɓo wono yeyɓe ɓen kala e danki Allah ñande tawi danki le ɗowdi ala sona ɗowdi makko ndi en gayni jeego mayin ka jeeɗiɗaɓo wa rajulun e gorko c'est à dire neɗɗo si wiyama gorko debbo no faandi no naati ɗon fi onon sonnaɓe bandiraɓe en wotan sikku ko worɓe en toon wa rajulun awaligo wi'en e neɗɗo dakarallaha o janto inde Allah kanko tun o miijito fi Allah o andita fi Allah haalina kanko tun himo weddi fafadat aynahu gite makko ɗin ƴuppa gonɗi o wulla nayyi oɗo kadi ko ɗon jeeɗiɗaɓo Allah subhanahu wa ta'ala waɗoyta ka leydanke makko muttafaqun alayhi ɗo noon ɗo kadi no metti fi nde tawete ɗen enen ka tawɗa goɗɗo tun hino kanko tun himo jooɗi himo wulla wota waɗu e ɗiɗi o toñama woni o heɓi woni hunde sattunde o heɓi woni hunde mettunde kanko ibnu adama tun gorko ma debbo no jooɗi no wulla o ewama woni fatunde giɗo makko ma fatunde hiɓɓuɗo mo ma o wujjama woni ma o toñama woni ko ɗum waɗi so na ɗum yo jooɗo kanko tun o wulla Allah jen kon ɗum wonɗo wullude ko fi Allah mi miijitiɗo Allah e mangural muɗum ngal Allah e ɗi aljannaji makko e ɗe lette makko ko ɗum mi miijitiɗo baba ha mi wulli ɓe fanɗi dalilan mahum awale en kontiɗo ɓe jeeɗiɗo kala joni onon auditeur ɓe ɓen onon janggana kuɓe on ɓe finade ɓen
e onon karmakoɓe en e mawɓe en wonɓe jentade haray goto kala e mon yo ndaran hoore mum ɓeɗo jeeɗiɗo ilaka inna ɗon awa imamujo nunɗuɗo suka mawnuɗo e nder dewal Allah ha hande haaju makko o naali e ko boni e gorko mo tata ɓernde makko nden no yowiti ka juulirde tun e worɓe ɗiɗo ɓe weldira saabu Allah o naafi gongel ɓe weldiri e gorko mo debbo jana no noddi yoɓe arɓe waɗa jinata debbon ko selluɗo ken labaɗo dariɗo darde yeɗɗunde o hulayo ando o landaki mo itti hunde o salora saabu Allah o inna min miɗo hula Allah mi watta ɗum e gorko itto sadaka suuɗa sadaka makko on tata ko mo okkori on tun andata ko ɗum ko fanda e gorko miijitotoɗo fi Allah ha ɓernde makko no gite makko ɗen yuppa golɗi ko ɓeɗo jeeɗɗu goto kala e mon yo alaji en jentiɓe lan hajji en jentiɓe lan monsieur jentiɓe lan général kaari jentiɓe lan ɓay ɗum ɗo fof miɗo andi no jentade lan e moodi kaari onon ɗo fof yo goto kala ndaran hoore mum ko honto e ɗi place ji ɗo jeɗɗi tawa kala pellette mo tawɗo miijitiki e nder ɗiɗo jeeɗiɗi ha tawata o tawi o tawali hoore makko e gotel e ɗiɗo yo o fellutu ñande dargal haray kaka nangue o wonata haray o mara ɗowdi ndi o ɗowdi immiri ala si wona ka leydanki Allah subahanahu wa taala kala e me en mi ala wiide kala e mon en fof kala e men yo miijito sino e gotel e ɗi yo o duumo e makko o eto no heɓira ɗimmum ma tammu kala e meɗen tawɗo ala e ɗi yo eto ona e majjisi o maya yo Allah tumbu en e nder ɗiɗo jeeɗi ɗi kala si mayi allahumma amin feƴƴen wa anu ƴettama makko qala o maki qala rasulullah sallam nelaɗo maki inna allaha taala no Allah teɗo to ɗon yaqulu himo wi'i a yawma alqiyamati ñande dargal ayna almutahabbuna bi jalali konto woni yiɗidirnoɓen ka aduna hara ko sabu an alyawma hande yoɓe aru ɗo o zilluhum mi ɗowdinaɓe fi zilli ka ley ɗowdi an ɗo ka nder ɗowdi an ɗo yawma la zilla illa zilli ñande tata ɗowdi wo ala si wona ɗowdi anni yoɓe aru ɗo ha nde ñande nde tawata a jeeyete e nototoɓe ɗon ɓen towna hundu wi'a ko min ta ko non woniri yaha on taway ɗum no weeli yo Allah waɗe jiyaɓe maɓɓe rawahu muslim wa anhu ƴettama e makko qala rasulullah sallah sallam nelaɗo maki walladi nafsi biyadi mi wondiri on mo wonki e woni e junngo mum teddungal mo nani ko juuluɗum horuɗum ittuɗum zakka moƴƴuɗum kelɗuɗum fewɗo wo la tadkhulul jannata on natta aljanna hatta tu'minu ha gomɗinon wala tu'minu on gomɗinta kadi hatta tahabbu ha yiɗidiron awala adullukum on accata mi tindinon ala shayne dow piiji ida faaltumu son waɗiɗi tun tahababtum on yiɗidira e sadaka o ala lekki o ala nelaɗo haalama nelaɗo maki afsu salama baynakum sakete salminago hakkudeji moɗon rawahu muslim hiɗen andi enen noon ha ka hirodirta kala ka yiiɗa goɗɗo hiwrike goɗɗo ko ɓaahimo andi mo wuri no heewi wuri ko ɓa haaji makko no e mum goɗɗo feƴƴay yimɓe buyɓe o andi o ronka ɓe hiwrade ɓa hara haaju makko ala e maɓɓe enen goɗɗo hiwrike goɗɗo o andu haaju makko yani e makko sina ɗum komi anduma o ko ɓuuri komi feƴƴay tun mi jokka haaju am donc watte jiili ɗum wa anu ƴettama makko ani nabi ko ƴetta e nabaji allah sallllahu alih w sallam anna rajulan no gorko ko zara ahan lahu o hiwrino o juuɗino musidɗo makko fi qaryatin ukhra e saare go o ande janginon hadise nanen ka farsada lahu Allah imminanimo fewnanimo ala madrajati e laawol makko ngol malaka malaikajo no dakara al hadis o janti hadis on ila qawli haka gorko lamdaɗon jaabiɗon inna allaha no Allah qad ahabbaka e no malaikajo immina ɗon jaabori noon gorko on wonde Allah yiɗima kama ahbabtahu fihi wono yiɗirɗamo noon saabu mum rawa muslim o kadi sabaka gomɗi o hadis additinoke bil babil qablihi e ngal dambugal additingal ɗo bi mana babu 45 e o hadis on ko feƴƴi وعن البراء بن عازب عن النبي كو يتا نبي الله صلى الله عليه وسلم انه نلا قال ماكي في الانصار في بانصار ينكوب نلا ماكي بن لا يحبهم يدتاب الا مؤمن ولا يبغضهم ان ينتاب منانوب الا منافق من احبهم كلا يدب احبه الله ومن ابغضهم كلا مناني دب ابغضه الله متفق عليه وعن معاذ يتام معاذ رضي الله عنه قال وما سمعت منني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بما قال الله عز وجل التي تدون دال المتحابون يدير نوبن في جلالي لهم نوداني به منابر awalegoy ko wiyete kon kundukoy awalegoy ampulji min nurin immorde annora yahbitumun nabiyun wa shuhada annabaɓe ɓen e yanɓe sahidi ɓen hino leppodiraɓe hino sappodiraɓe komɓe on ɓeeɗa so woni no ha annabajo ma ɗum yanɗo sahid
sappondiri woɓɓe haawike fi ɓen yelike nde wonata ɓen haray wa taala ando ko boni ɓen ɗon. rawahu tirmidi wa qala hadisun hasanun sahihun. wa nabi idris alkhawlaniyi rahimahullah qala wi dakhaltu minatuna masjida dimashq ka julirde dimashq fa ida fatan tayyusuka barraɓu jalbuɗo barraɓu sanaya jalbuɗo ñiiƴe ko ñiiƴe muyniɓe ɓen wiyete sanaya rawna ñiiƴejo ligoy. wa ida nasu ɗum ko hollu ɗum aw ko gosotonoɗo ɗon taw ko nafoore goo noon ko hollugol en suka on ko sifornoɗo gosagol ɓan wiyata ñiiƴe goɗɗo no rawno hara o gosaki an a ƴetti gusurdu wo balɗe ɗiɗi tati no hulɓini. wa ida nas tumande tawi no yimɓe ɓe maawuno wonde makko fa ida htalafu so ɓe lutodiri fi cheyin fi goɗɗum asnaduhu ileyh ɓe yaha ɓe ɓaaroyo ɗum ɗon faade ka makko awa ligoy ɓe landoyomo. wa sadaru an ra'yihi ɓe ƴettoya feere makko nden fa saaltu anhu mi landi fi on suka fa qila mi inna ko woni on hada Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu ko suka wiyeteɗo Mu'adh ibn Jabal sahabajo nelaɗo. falamma kana ɓawoni ɗon ha minal gadi janngo hajjartu awa ligoyi mi hittini mi yehi fo wajjattu mi tawimo kadi sabagani o waɗi kelan bitta ha jiiri e tinnare nden o waɗi kelan e mayre o wajjattu mi tawimo salli mo juula kan e juulide fa nazartu mi ndaari o hatta gada solata wa o gayni julde makko nden miɗo ndaarudemo. summa jiitu refti mi arimo min qibali waji mi ardi yeeso makko fa sallamtu alayhi mi hiwrimo. summa qultu refti mi inni wallahi inni min la uhibbuka lillahi miɗo yiɗuma sabi allah. fa qala Mu'adh ibn Jabal jaabi allahu alillahi ko fi allah yiɗuɗa alan ka ko fi ɓamiɗo labba ka ko fi ɓamiɗo mari ka ko fi ɓa komi suka ka ko fi alillahi ko fi allah o landiti moƴƴa. fa qultumi inni lillahi ko fi allah. fa qala o landiti kadi o inni alillahi ko fi allah yiɗiɗa alan. fa qultumi inni alillahi ko fi allah. nabi tati on say fa khadani o jogitirlan bi habwati ridai mi mana calɗi tiggare an nden o moɓiɗi o jogi jaka ɓe sabaɓe kamɓe ɓe tiggotono. fa jabadani ilay ko ɗum woni o ferilan faade o pooɗilan fa jabadani o pooɗilan o ɓanniti ilay faade makko. fa qala ina wabshir welto c'est fini terminé fa inni min sami'tu mi nani rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ɓe maka qala allahu taala wonde allah to ɗon daali wajabat waɗɗike mahabbati giggol angol lil mutahabbina fiya fiiɓe yiɗidirɓe fi an wal mutajalisina fiya e fiiɓe jooɗotoɓe e jonde hara ko fi an wal mutazawirina fiya e fiiɓe hiwrodira e ɓe juurodiroɓe fi an wal mutabadilina fiya e fiiɓe funsa e ɓe jawle mum okkitita waɗa financement je sadakaji tawa ko fi an giggol angol waɗɗanike ɓe. allah a wi ko saabi allah yiɗirɗalan giggol an allah ngol waɗɗaniken enen ɗiɗo welto. hadithun sahihun rawahu malik imam malik no filli hadith on fil muwattay kam muwattay mabɓe bisnadi bisnadihi sahih e tugorde makko sellunde. qawluhu konngol makko wi ɗon hajjartu ay bakkartu mi dawi mi hittini mi tinni mi yehi ko ɗum firo hajjartu on kono mi tawi yo kanko e ɓaɗo hajartani bimana o ɓurilan dawde gadi sabagani bitta ha jiiri bimana o adi kelan e dawgol ngol e o adi kelan e yahugol lawgol legoy woni wawa ɗum bi tasdidil jim saabu ko jim o waɗa kon ciddal qawluhu bimana ko yahugol law. qawluhu ka wi ɗon alillahi e ko fi allah fa qultu min alillahi ko fi allah al awwalu ara num ɗon bi hamzatin mumaddadatin ko alif pooɗaɗo lil istifham ko landagol o ya moƴƴa wa thani alif ɗi moom bila madin ko alda e pooɗugol ɓe mana ɗon ko confirmugol taɓintingol. an abi karimata al miqdad bun maadi yakriba sin falji ka ƴeewan falji taylan yaafo ɗon e kenen go en janggay tawa courant ala tawa torche ala tawa ko wona dayginirede kono no fanɗi ko ɓaytun ko en paypum fewnuɗo guite ɗen hino weli yiinde ko ɗum waɗi kono tawa en daygo ngun hino siwi moƴƴa ko ɗum tawata o hannde noon bindoy ko ino siwi awa tawa faljire heewa emo moƴƴa. e bun mi sikki de ko maadi yakriba radiallahu anhu anin nabii ko ƴetta annabajo allah sallah sallam qala wi ida ahabba rajulu akhahu
si gorko yiɗi musidɗo makko on fali khbiru yo humputumo sa yiɗiɗa min Abdoulaye kala na ya fanko somoɗa ko ya feññinalam par téléphone ma argol ka amma par email ɓa anna on weeti ɗum ɗo fof no woodi andinalan Abdoulaye kala miɗo yiɗuma sabi Allah mi suɓike ma sabi Allah par ce que ko ila ka feññinanɗa lan ɗon min kadi ko ila ɗon mi yiɗira e ma sabu Allah ko ila ɗon mi renoto fiita heɓu ko mettatama e an ha giggol ngol bona ko ila ɗon ka feññinanɗa lam ɗon ko ɗon ila ɗon kadi feeñani malaika ɓen ila ka fiɓuɗago e ka ɓernde hari feeñani Allah kadi kono ka fiɓuɗa ɗon ka ɓernde min mi andata malaika ɓen andata feññinanamin minen yi jama on fof min wona seede min kadi ko ila ɗon min kadi mi suɓotoma minma mi yiɗima fiyo mi heɓu moƴƴere nde heɓuɗa nden donc kala mo yiɗuɗa sabi Allah ko ya feññinani on faami par ce que sa feññinanimo haray kan kadi no woodi ko duwama wowlande rawahu Abu Dawud at-Tirmidhi wa qala hadithun hasan wa an Mu'adh ƴettama e Mu'adh radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadihi ɓe jogitino jungo makko ngon wa qala ɓe makki ya Mu'adh wallahi mi wondiri Allah inni min la uhibbuka miɗo yiɗuma thumma usika refti miɗo wasiyoma ya Mu'adh la tada'anna wata accu waɗugol fi duburi kulli salatin batte kala julde farilla wolu ɗum ɗo ta accu wolugol ɗum taqulu wiw allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika Allah wallan e jantagol indema mi wawa ɗum Allah wallan e jarnugol ma mi duumo ɗum Allah walla rewgol ma nde walla bangal moƴƴa kala batte julde wolu ɗum hadithun sahihun rawa Abu Dawud an-Nasa'i bisnadin sahih sikki enen en jeyano kay ɓe jungo mum joga wowlana ɗum ɗo kono en jeyama e wowlana ɓen ila ka nanɗen ɗo enen kadi ka wa Anas ƴettama e Anas radiyallahu anhu anna rajulan no gorko goo kana o laatino inda nabi takko annabaji Allah sallallahu alaihi wasallam fa marra rajulun bihi gorko goo feƴƴirimo ɗon fa qala ya rasulallah inni min la uhibbu hada miɗo yiɗi o fa qala la nabi sallallahu alaihi wasallam nelaɗo Allah maki awa a'lamtahu a andinimo wonde ɗa yiɗimo qala mi la o mi haalanalimo mi fiɓɓu tun ka ɓernde am miɗo yiɗimo mi wowlani qala nelaɗo maki non waɗetake a'limhu yaw andinamo hiɗa yiɗimo falayga o yimmi o jokkite gorko ha o heetimo fa qala wi he inni uhibbuka fillah miɗo yiɗuma fi Allah ndaare ɗo ko gorko on jaabi kon anden si goɗɗo wi Abdoulaye kala miɗo yiɗuma min kadi mi anda ko ɗum mi jaabotomo e andingol ma sa yiɗi Abdoulaye kala ma a yiɗi goɗɗo haray ɗa hani mo feññinande fiyo wowlane ɗum ɗo fa qala gorko in ahabbaka Allahu alladhi ahbabtani lah yo Allah yiɗi on mo yiɗuɗa ala sabu mum e riwaya go ahabbaka Allahu alladhi tahabbani bi yo Allah yiɗi on mo yiɗiɗa ala sabu mum fu mum no selli rawahu Abu Dawud bisnadin sahihin haray ko ɗoni ko darsu meɗen bab 46 on haray ko ɗon ko lanni yirtoɗen kadi rewtoɗen ɗum ɗo kadi ha faami musidɓe julɓe si feƴƴen wallahu a'la.